Newerigiro bwa kwantuku yaku ya kiumia netete na mbere bwega nengo kugwatogeni kiri Nteto cheru Thaa Mugwanja mbeta MAUREEN KINYA. Ngwataniro chege siasa ni chiamberetie kuoneka kaunti ya Embu nyuma ya ithurano bya kiama kia UDA. Cecily Mbarire ne andini agwetwe mbaru ne musiasa kunywa mugo na agwati mbaru bao na bobo ne nyuma yawe kuchindwa kuigwatira tigiti ya kuruira gete kia ubunge gesigone kia Manyata na MC wa ward ya Kirimari ureo kwenda gete kia mubunge wa Manyata na tigiti ya Jubilee ni agwetwe mbaru ne barabarare rutere rwa mugo Rita Mwaniki ni agutariria nkuruki. Ateti aciama ngurani na aria marenda ite ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni mathiete na mbere kugwatwa mbaru ni aria engi macindirwe thiini wa kura cia wamurani cia kiama kia UDA na undu uria ugutethia engi ao makiria kugwata ite iria marenda. Cecily Mbarire uria urenda giti kia governor wa kaunti ya Embu na tigiti ya kiama kia UDA ni ugwatitwe mbaru ni Kinyua wa Mugo uria urendaga giti kia mumbunge wa Manyata na varia aya airi mari na itanya ria kureta uvotani gitiri kia governor na kiria kia muthamaki wa bururi thiini wa kiama kia UDA. Ya tutungana ni ati ni turenda turute wira twi kindu kimwe as a team going forward na tuone uria tukureta ushindi kwe deputy president huko Embu County na turete ushindi kwe nie nita governor nwamburie aspirants on the aria matanavota kuvituka nominations matikemene kana mona takwa tutaramenda maina vata muno tondu gutiwa ciao taina andu wake vuva yake na nigitumi turambiririo munthi na Mheshimiwa Kinyua Mugo but ni tugucoka gukora twina meeting nene ya andu wothe family ya UDA nigetha tu move vamwe tu support aria macindire tuvote kuthondeka thirikari tondu thirikari ni nene ya county thirikari wana ni nene makiria ya national government na ugano nginya ukamera kiama na deputy and more so the governor na tondu ni tu CDP nike gutuika the 50th president ujune kendo ukamete nake au campaign day and night to ensure that is nike watuika president wetu. I'll make sure that Cecily tondu candidate wakwa wa kama kia governor Manyata nini campaign tukora muthenya na getuke governor wetu tondu kanyita level icio igiri you get a good president, you get a good governor. That's where resources are, that's where the management is done, and that's where things can go wrong. Mwenari wengi Morris Muchiri kana Kolo na uria urenda giti kia mumbunge wa Manyata na kiama kia Jubilee ni uravoya aikia kura gutigirira ati ni masagura atongoria aria mari na kioneki gia kureta mirandi ngurani ya uthii wa na mbere no ati tikuroria kiama kiria muteti ari. Kolo ni aragia vuva ya mucemanio uria arainaguo akiamukira amwe a arumiriri a Kinyua wa Mugo aria riu mararugama nake akienda giti giki kia Manyata. Mundu wothe kwa kuvoya kura ba Embu kana Manyata ni auketi giti yake asikuja kutuambia mambo ya suti hapa Manyata. Sisi hatutambui suti. Rando wa Manyata msijaribu kuchagua chama agenda yetu nini muno turenda mundu agekine muvuko. Na varia Kolo aravoya mutongoria wa bururi gugakorwa agikinyia miena ngurani ya kaunti ya Embu undu umwe na gutigirira mirandi ngurani ya uthii wa na mbere iria yari ikwe thiini wa kaunti ino ituike ya kwambirirwa na iria ingi irikirirwe. Uhuru wa Kenyatta atiriri wacha kutishwa na watu asema nenda gutina magikwira ati Embu atina mundu fulani mimi nataka ukuje Embu mundu akunegenere kana ugegua rauga ingetu hivyo Embu. Sisi miradi ilikosa kwa sababu viongozi wetu wote maadhire mukira uria gucirigitekea 2022 mariganiro ni andu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ore chukuru cheregeri korugorwa ni onto bwatamu ya mbere kwambiriria kiumia ke achiari na kinyari toba chukuru ya laikumukumu ndene ya ward ya Kangeta ne bakoneretwe metho ne garama ya kithomo bobo ne kumania na ureibwa bisi onto bure achiari bongwa ne bobethagirwa bakiria bisi eje gitumi ne ate chukuru eje ete andeki rungurwa ministry ya kithomo anto akugwatira utethyo bogi mane mpanga na bubo bumanetie na kwethirwa gote sibitari iria kwe na bota bura tarirwa ni mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari. Kuthira
Kuringana na kalenda ya kithomo aga a Kenya, cukuru chibatiri kwithirwo kianjiri guchokwa gwa tamu ya mbere kwanjiria akiumia tuthiete Jumatatu, no ende kuringana na aciari ba cukuru ya Laikumkumu muno kuma Ntora ya Likiao baina kiriro kinene kiri thirikari. Laikumkumu primary cukuru mbere ne ndeleta mwa class 7, lakini no ntobo tuika cukuru kuregister ita registerwe no kai kuendelea kuregister no ka antu babenganitha ni register ne mamire na aritoi bathamire. Cukuru ira twambere kwambirie twamiaka na thina sana tukaria community na irakinya antu mongera kinyithe class 7 irethira twandikite aritani bara twandikite arimu twi community na turandikirwa mwarimu umoni county na cukuru yu ni ikinyera mono ntu bwa registration na sheria cia cukuru kwethira cionmi sana itarire ya Matiang'i na Magwa. Itari uni kwaombera kuuma muno na rabindi ana baombe gwita cukuru ingi nontu aciari ni baremerwo ni kuyuria serire irio nontu bwa kuntu kuni kuntu kumu kinya kwethira bakirira ana aritani bara babarera ba mwanka irasi biu mwanja ni ari nguye njo musana na ni beretie lakini muri oyo wakinyamwa baraombo na baremerwa baraikia cukuru ingi ira register na ira ikurirwa ithirikari. Kuri ugwende bakuromba thirikari ibatetherie muno gutigira cukuru enu ne gwikirwa kiri listi ya cukuru ira chithiguru ya Kenya nikenda abathina mbe na gutethero kinya kuona arimo bagutigira ibakuthomithia ana abao ba cukuru enu. Thirikari tu ni ibwe kiao arakutiere ki registration ya school baombe kwethira baetu support cukuru iyo ombe kwethira na registration na muno nkiromba mwesimi wetu kirengo nwe kwenda yo kirire kanya ka uau nikenda cukuru iyo yomba gwitana mbere kinya kethira na twagire kirasi we kuma 2017 kitauyura akeya tuko complete turomba bando atongeri ba thirikari na nyabo bombe kwaria mantu asukuru na bombe omewatila kenda soka na twinda twatethuka no ntubuntu bu takabo bubote bonene bariuga Ntora ino cha Likiao amwe na Laikumkumu bationa cibitare gukube na ibaithagiro bakithangika muno igita aria bochwa utungata abogima abamwire. Likiao ko njumula Ntora yonthe lower side of this kangeta tuthe cibitare mbua mtu agagulwa akawaswa ai ontu yao aomba kuma au bakona cibitare no ngaite kalimbene na nya kalimbene no tuko te functioni ko wende no ngawaitio kangeta kento kirankiromba ke thirikari at least nya batwogera ka cibitare within kenda kinya muntu ateka umia muno riretete kutharimo batitore ya thina muno jonto thayo kuona mwekoro na tete inya kutharimo kuma Ntere chalikia Wegembe Central Beten Class Chabari. Hakariba ntuge kanyaga na irurumani bakuromba thirikari ya kaunti atharakanithi kubaririkana na kubarikireria uthithwa bwa barabara ya Tunyai Nthantaira iria ithiritwe ikarika miaka kathumba itarikia ngugi baruga amwe na njira ije kwethirwa yambiririe kugitwa mwakene jwa 2018 ni kilomita 3 akithithitwe akariba baruga mukandarasi njire na kumitigira ontu bura bwomete kinya ugende Paul Akabithi na Nteto KINYA. Barabara yanjiria gwako mwaka wa 2018 thirikari ya kaunti ya Thaa Nithi barabara ya kuma Tunyai kwenda Mamwanka Nthara ukawatithania na ya kuthibochia Kariga. Twesari barabara no ya kuma Tunyai Mwanka Nthara baba kaugite anenkero ntukwegana arikani na barabara enu ende katwathia miaka 5 barabara yankite Gakurungu baba gari gucubira ndiguru yaku arateno ya kuma Tunyai Mwanka Nthara yerwe ni mboyoru matati nara na nkuki yogwe na imuthetu ana bikiwe tikuthi bitawo inya ikuma Tunyai Mwanka Gakurungu ara tigeta Gakurungu ndeni Gakurungu muroni ara no yankite koko bara yankite gwagwara Gakurungu no yekirite na ndiona ta mwara munyo ntikona taramira baugite ndiona ta mwara mbekirite na otie bonge ni unkona na nduga thaino ende ni oto ndenda tuthura muntu ura kwamba gututethia no ro gukuthuka murungu no ora kuigwa kiao gia kiriro gia antu bwa bakurira bonge bora bongerete kironda chumbe kathi kinyo bisi bwa county indite no maita mathatu ndakuthura muntu nogo twai ote mwachi mente mera batu tukathi chuka kwa ndo bisi cha umile county ya Kathwana ata wite no ndi kwota ngabana athima kachuka na bamaire onto batu tukoligaria twethara kanithi na mwana nigo thirikoti ni athire ngabana atiga kuruthonga bicini
na batetumba waka kwa kisheria ngabana kaya kutuletea ngobisini mtu abatetua ne ndibite ngabana kwa nini batianenkere kena ngwechu bakwendelea lakini aragire matati na file chionde na ngwechu chionde alutagira chuka kuma bathurirwe muthomi njuki uyu witwa muthomi njuki niu wananti muizi akambega gwarietwa wa tugo gwera twa muringire kura niu no ario ndamonira lakini thaino nanti monaga wananga thikinya visita bobu wa kentamona nchogetie kuromba mbasa no ntunde na mwana cukuru rotie yo ndacokerio na gintu ndombaga gwatwe kisiru ndarombaga gwatwe kisiru akiuga mirandi kathumba irayanjirwe thirikari nkuru kwitara utongwa kuma mwanka wa 2017 mwankira thaino tukwaria takawajuri na tojuriria nyomba ira ciarikitie na gwakwiragwa no aciende tuonaga mwaka wa itarikiria kinya mwaciakitwe no akatona mijengo ya ngoroba lakini tarikire bayakari anoko no bici tumba komea gona ta nyomba muntu yakitwe ukora ta yakitwe kithakani nuntu itiri kinya market ikithakani wona ta kwi nyomba ya muntu akire kithakani athi no tatirikiria aire akaingi bantu arikiria akarieta muntu waka muchi wake yunge bantu aka nyomba ira cithirika cieritwe ico ciotethia mwananchi watuka athi waka cingi okwe akaya kuthurwa kaire akathi waka kungi kwa uo okwe kaba mtu uyo karikira kumono ntutie mana mokara ukithama ya gwiri kuruta project ikurugura watuka wono kubinga ukigura cingi na tokomba kuruta gwira ya mwingi ukirugura project banduri kiera wethira na itukona kuringana wala gwira yari kitira kuruta na rutite gwira nyingi muno nuntu mantu make mondo moturiyagira nuntu ukaya kuona kinya abare no ria kinya ya tekirite kinya karamia kekirite kweneria akuthinguka ito na rima babare no kathera watwika utienga cia botagira na kaya kinya maramu watukitu kinyanga lakini gaitana na kitira kurekaniria arikena kuona ati gwena watie kura nuntu tie mtunga kuona mushinda no turarikena kuyukia dharakanithi ni yake atimenyagira antu ba dharakanithi tababagirite bo kumenyerwa ndebo bisino cia ragwaga koya mugombi bantu auga yani kambo yuriria kanyomba ka nkaragyogo aruthirwa uyo ari mucinga athia kayake enwa waka twakwena tukwa katharaganithi amira chuka tukwathio koretiri na rende ndithite bicini ndute no mabarwa makwa na rendere ndathi ngaro ai otitetheka na ikamono kethera gutu kabarubaru gutu kenda bo 10 gwagia bwambasare na bature kujuriria maratasi kurumwe mbasare cia country kogu niyo tiemendere kuona turuthite tarakanithi no utongori buburi kuwa ngabana twathurirwe mianga 5 yathira mbasare tutamiona na wetu pengine kathwa wane kana gya gukungi lakini eri eno utie muntu anengero mbasare na ndegwa ngakiwa yatinengero mbasare ya county hakuna mbasare na aragie nacio ujiragirie barwa cia thiu ukanengero mabarwa magwero kairwa choka namo wao ujiriye barwa wathi obiciri ukairwa choka namo ire takiyo doromba kura kairi tukamumakira na manpeso yake ende turenda kiya gurudromba kura aya na manpeso yake tumumakagire niyo tukamwira bobono aruthire bobono aruthire nkiripotera urunjuma kumantere chetharaka beto wa Paul Ogwakabethe. MC wa ward ya Bothogochi West Patrick Muthuri augite we akarwira gite kiu ta murwiri kiumbe Muthuri uria achindirwe kiri muchujo jwa kiama kia UD augite atethirwa agita ndebene na kiama kinya kiriku kagite ne okawa augite akethirwa agichwa kura chia wake na chia mutongeria wa mugongo aria kwendekithia William Ruto gotwika mutongeria kire guchokero kwa muchujo jwa UDA MC ujo na aregire kuringa kampeni akiuga we ate tayari kuthithia bouka iri kanushe urongo burabu kuendelea ati Muthuri atethirwa ari ndebene 2022 tariki August tariki 9 kankwenda kuga enkwenda jogera mwathani katho tondu tariki 9 mweri jwe 8 2022 eji nkethirwa ndi ndebene as independent candidate kwenda kuga indira chokere independent urandari na ndina baruga nande indira nekero baruga I registrar of political parties indira ikiria baruga chia kwa IMBC na chia lisivwa na nda client kuromba gite ndi independent candidate ni rwano rwakwa na ndi ni rwa mutungi jwa ngasi
itwitete project ya gas nekuru na ingwite kiarwano ro iru rwega muno o uba kumbita muthuri on gas karwano ro ithero rwe mutungi jwa gas ontu tukwenda promote nja chionthe chia botho guchi west nyomba yonthe re akawa mwanki batuye katenko bakuruga na chio ingazi bakuruga nayo. For now can concentrate na kuromba kura chiakwa ana bonthe baraba kuromba kura botho guchi ni ana ba botho guchi ana bonthe baraba kuromba kura Meru County ni ana ba Meru County, and so I wish them well na oni bare antu ba botho guchi bagampa ngaitaniria ngugi nabo uti muntu nkarwanwe uti muntu ndarwanwe na to akali mini muchore okwa nkamu support ge campaign ya president na antu ba ko ba botho guchi tinkwenda obera tule okeruto the independent candidate, lakini presidential candidate wetu ni William Ruto imuchore okwa na antu ibaije na tukamu support na nwenga campaignira na inkwenda kuga now that oni ndego ukira kiamene kia UDA inkwenda kuromba competitor kwa na ndina concentrate na manto ake ama 100% kulingana na oni manto ya biama ijoragite iroto bianto baba inge na brampenda go encourage youth na antu bonde bakwenda ku aspire in future kuya kwa politician kana ku join politics ibamenyere byama muno tonto byama nibikarete yoka nguge ya biashara ne kuma kirirugano ro ne tukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki. Base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Gali? Gali tena? Ukuli? Kuli, mi skuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Ni unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Muthenya kwarete na utuko mundune tutigaira nugukena na twakumurukira uria mantu jakari utigakurukirwo inyambi muthikire wa Weru FM na mutegeri wa Weru TV kuza awards iria jakaire ringira kameme ka Weru FM kura na TV ere tharagia Meru yonthe nio Weru TV kura na njira embuthu SMS ritwa kuza utumekire 15601 ucokie biure bina bibiotho na niu kuringa kura ni utheri ibwega nontu bagutwitikia Weru FM 96.4 na Weru TV rumuri rwa Ameru. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano.
nengo kugwata ugeni oringi kire Nteto cheru Thaa Mugwanja ngicokera muriri giti kia ubunge gicigone kia Imenti South Daktari Shadrack Mweti ni areganite na Nteto iri gutambwa cia kuga ati na ikire gamba koti riege majani. Mweti augite we kire athithirie ni kugeria njira cionthe gutigira murimi wa majani ni akugunika na urimi bubu ni aria augite wendi bwawe ni murimi wa majani ethirwa akiona baita ya urimi bwawe na kuigwatira mbeca ikomuguna. Na President nara Russia twachokandi tuweta Pakistan kuchua dhoko ya majani na tuweta kuchua dhoko ya majani tuweta kando kidogo nuntu wa reformist uni ndagirire ambassador mwanka Pakistan ndamuleta kema indirector jara Meru twamberia kuma nare Tharakanithi Weru tweja Kinoro tweja Kionyo tweja Imenti twachoka twathireria Githongo nonto emwe kwa ndendete muremi ona mbeca ndio mwende muremi ndenkwenda mbeca muno njoke mbwira narua bada bakuwa onimbiketie gamba kotini Dr. Mweti atiketie gamba kotini itwarete nyama na elector kinyama elector jenuaja oni na affidavit ya kwe kumera bugwe oni tena thina na reform kila ndi nabata na kyo imole mione mbesha na watu ekaiko imole miyo kwenda mbesha ioni kwenda mbesha monokou anto ibati ya propaganda ibati ya kwenda kedoka ya bange marietwa kila tu nabata na kyo ituone mbesha tubetu Kedera indare na dhenda na majani ntende gweta kugera ambassador muretera director baba Weru munenkaneria na director baba Weru kenda baikia wangi kwa wanto beto ndenda botare muntu tego ya korumana muntu kweja kabwera ne atadhithetie muntu kweja kabwera kadhithia atia teja korumana na kwenda propaganda cha kutoka olukone koketie ekitara propaganda ntobetu akariba wodi ya Kiago batongeretwe ni murwirigiti kia MCA ni bathithite ntuko ya kwariria mathomo ni okariade batongeretwe ni Paul Marete akaribaba ni baririte kinyari twa manto jegie gutara gintu kiria baringenda kuthomera uturone ni ara kinyari twa bara batithithite bwega mathomo ne jao bekiri moyo na kurwa bethre bagita kiri chukuru cha kiubundi na kinya cha kiutea sisira twaberera narua na bethera bari na kugwirwa muno nonto bakumenya nonto tukomenya information is power na itukuga aciari endereni kwira ana benu manto jamega kumage kumane na kithomo na kugeria kubatara muno raba kuthithia courses cio na kubara area nonto tuja youth beto bara baingi ne bakura nonto bakutha batena muntu kubera kana kuberekeza ke manto jamega ayuthi na boto kubera narua bagwatire kithomo na bakona example njega ya nto babathite degree courses kuma kiwadi na diplomas na bengugene mwanya to kwariria youth beto muno na twabera kinyokethera wena kinyoketha no remero gwita form 1 no thite class 8 kwena courses on institution iria nyingi muno na tukubera kuma artisan ethwe mturambu gwateta form 1 ko thite form 4 then from artisan with a certificate kuma certificate with a diploma kuma diploma with a degree up to masters and PhD na tukubera government no sponsor mathomo jonthe so te mwana batero karanja akiwa gateta school no ntoba kwithira government ni go sponsor na bakwirwa manto mengi muno na thombara twena bwaja na ciari babe ajira twaberi bwega na niyo nkuga ukageta mwana okaranja iyo niyo yukari moroto jontuko ya narua antu bala bomba kugwata ngirindi gwita university ni less than 15% ya antu ba Kenya kwa twina 85% iria tigagwa itiromba gwita university na kire 85% yu wirigiro bwao ni kire tertiary colleges na tertiary colleges yu kirwe rimwe cio na TVET ingira twina cio itomba kweja na course mwanya na thirikari komba go support kinya nto baba tena uwezo ikyo nto bena program ya capitation iraba eja na 2030 muritwa na bagachoka baka eja na loan ya higher education loans bond ira yomba kurungamira mwana kuuti mwana obwirite kuria gwita chukuru
nontu bwa kwaga mbeca nontu thirikari ni ikite mibango na njira yagirite. What matters ni ara mtu akwenda wita na path can be different, lakini the ultimate goal ni oi mata kiri maisha ya mtu o mtu. Grade ira mwana agwata ni oi yawe. Let's try to make the best from that grade. Tukurikana gutaro twana naro mono kuna courses nyingi kuma hii D- D na no the course iraomba kuthithia na kuiguna nayo. Nkira achiari betu pia thirikari niyo kiti initiative ya ku make sure that yote mwana ukwenda kuthoma utithoma tukurike kuona kuna technical courses, kuna agricultural courses, kuna artisan, kuna electrical engineering, kuna mechanical, kuna catering. Nkiboragia nikenda bomba kuba tara pia babonera kuna umuhimu kuyokia technical courses pia. Nkatho cha mwanya ni untu bwa wa gwata kanya gaku na kwithirwo gwatanirite na bautwe kiri Nteto cheru Thaa Mugwanja ngakwendera kiumia giki thongi mbita MAUREEN KINYA.